asikufundeni bazalwane sikuphase angithi uyabona ukuthi ziyaphasa izinto siyangena siyafunda siyaphasa ukuthi njengoba uJesu waze wasincenga ethi bekungebe yini ihora elilodwa nje uhlale phambi kwami asikufunde kuze kufike isikhathi la sesifakaza khona ukuthi ngafika kuJesu ngehlulwa yi-hour nje kodwa manje sekuphasile akulona iqala mawuxoxa noJesu ekukhoneni bakhe ulimuki iwashi ngoba uthi usathatha u5 minutes ukhathele uqedile manje umtshela hawu ngithe i-hour ngiyaqhubeka uzwe inyama ukuthi inyama uzothi ubona bese udlulile u15 minutes uphinde ukiwashi akuyona into eyisona ukiwashi mayinyama ithi qedile manje ukhathele mina uthi ngithe i-hour uzothi ubona uqhubeka kube u30 minutes esephelile uphinde uhlale bazalwane sajola nangichitha ama-weekend onke nama-o yena manje mawusujola nale-o le engaqhaphazi awendiselwe kuyo usumakoti wale-o yini uhlula u5 minutes uhlala nenwayi yakho uhlala ne-o yakho uyazi ukuthi umubekezela ekuthandazeni uqinisela kufika isikhathi lapho amazulu ehlela khona kuwe athathe ingqondo yakho athathe le mizwa ethi sekulate ngikhathele